Fanny Crosby ano pante ta tanga mi del chuan isua local huna akal pel hlo wangin lati hian a phuata a min kalpel su isu nun nem ka o ngai thala midang tani nui lai poin kemin kalpel lulsu za ngai na lal thut thlenga chuan chol na min pela lungchi rasimin kalo kun rin na min pero isu ka o ngai thala midang te ikaw lai poin kemin kalpel lulsu ti in la apu ani chibaivek ule jimmy pachuau channel kan lo let le ta a tuntuma chuan me chenau pang middel la phua thiam Fanny Crosby hla sang riat chuang phua ania a chanchin tlang pui kan thlir ho do na ni Friends Jane Crosby hi March ni somni le pali sang khajaria somni khan New York khopui tanga marlam KM somriat velhla Bracer kwa pianga John Crosby le anupui pani na Mercy Crosby tefa nei chun ania Frances Jane Crosby hi Fanny J Crosby tia riat lar ni in American Mission na thok ania lapua thiam ni in hymns le gospel la sangriat lai aziaka copy maktaduai za chuang a print ani zirti na le chan chuan na atho awangin hriatlo tak ani bok she benot rufina soidan chuan John le Marcy te hi first cousin an ni mai thei ma se Fanny Crosby in kumsang ka chukwa paruka a memory azia don meu chuan anu le pa chu chungkhat an ni ti thu chuan soineu a hlo hle a atha tu te chanchin engma a hriat lo thu ama po hian apom ani karuk mi lek ani lain Crosby hi hritlang na tak awangin akhua asiklu maya amita akangkaya amit ana a apun vaka mustard poultice mangin anai chuak ta chu an enkol ania ma se ama Crosby soidan chuan chu thil anti chuan amita narf atichia a amit adelta ani apa chu November sang khajaria somni khan Fanny Crosby i tharuk mi lek ani line athi a chuwang chuan anu lam atanga api Eunice Paddock Crosby te chuan an enkol ani anni pani chuan Christian thu bulte zirtirin Bible chang sei tak te an bai hat ti thina Manhattan Zone Street Methodist Episcopal Caution member active tak aloni chhota a Crosby hi kumthum ani line an chung kwa chu Eunice Seilenna North Salem New York anin sona kumsang khajaria le somni le panga April thla khan Sergeant Valentine Mot chuan a enfia adin mun chu operation nei theilo ani thule amit adel len tur thu asoi chuakta ani kumriat mi lek ani line Crosby hian ahlaphu amasak ber chu aziaka chu chuan adin mun asoi fia ani anuwa heti hian asoya kadam chu zonga middel kani hi pathian mal som nain atum ni in alanga min en kolawangin lom thu ka soyani naktuk hian leilam mit muna famkim min hlan ni ta se kapom lawang ka chanchin thilmoi le ngai nom tak ta hian min ti buai ani chuan pathian fakna hla ka salo mai thei ati ani Fanny Crosby chuan van ka thlen huna chuan ka mu theina tilim tu masaber chu ka chandam tu mel ani ang atibok biographer Annie Willis soidan chuan hreom torna kha nei lo se chuan zirna thatak tak nei lo emo hriat lo tak emo ani mai theya hriat reng na thatak tak bo anei lo nge yang Crosby hi kumsang khajaria somthum panga khan New York Institution for the Blind NYIB a injiak luta apian chamvai som pangana atlin hmalok khan a injiak lut ani chuta chuan zirlai angin kumriat zet a oma kumni dangchu graduate pupil angin a omle a chuti lai chuan piano organ le harp le guitar tum azira soprano singer thiam tak anita ani kum sang khajariat somthum le pariata NYIB azirlain anu Mercy chuan pasal anei le a annu pa hian fa pathum an nei duna a pasal chuan
กุมสังขจริยสมลีและปลีคานอากลสันและตาอันีกุมสังขจริยสมลีและปทุมคาน NYIB อาอซิรโซโตโนอิน Crosby เฮียน Washington DC อา lobbyist Paul ประคัดอซอมาจุตาจวนมิดเดลตานาซิรนาเปกอัทลบทูอสยาติน United States Senate อาเมเชตุสอยมาสเบรนีอินอาลาพัวอัทูอันเชียร์ชวตีรอันีกุมสังขจริยและสมลีและปรุกคาน Crosby hi NYIB a instructor ani a graduate faculty a zialu ania chuminua chuan skula faculty a aluta grammar te rhetoric te history te azirtira chuta chuan marsninga sangkhajaria somnga le pariata ain nei ma nithum thleng a oma NYIB a zirtir tu ani lain kumsom pasari mi ani alaphua te zinga kadu em mai Fanny Crosby in Oisu Mikal Pelsu ti hla apua hi hingai thalok te ang toite must be unproductive. Zeta la moi tak tak apua ala moi tak tak phuate awain karon da seng don si lawa apoi gatia amairo chu Fanny Crosby chanchin la hrengai loten in lo shaduri chuan la sangriat chuang apua yuti pa khan en turin en thein anda lanal tak tak le laro pui tak tak mizo te pona kan hriat tam tak alo phua chung ta chu Fanny Crosby ro pui zia kan thachiang thei ome oi su min kalpel su ti hla hian karil ro ne ema middel ani a local tur kha amhu ve thei don lovin in sia chu wang chuan lali swa local khan min kalpel su pe in Fanny Crosby hian hla aphu ani ole ingai thak chun jom zelang anua US president ni tur Grover Cleveland nen anin chiana an pani hian ni tin tlailama darkar tam takhun an mangdun thina anena achiar chwa lathu te chu Grover chuan aziak chuak thina Grover chuan atan recommendation aziaka chu chu kumsang ka chakwa paruk a autobiography a ati chuak nge ani Fanny Crosby laphuak publish masaber chu ahiat lavin PT Barnuna nena thon ani a ani chuan ale khabu The Herald of Freedom a achu ani Scottish phrenologist George Comp chuan a enfia ani chuan Crosby hi laphua thiam sa apiang ti in asoi te hial ani kha kumsang ka jere somli pakhat khan New York Herald chuan President William Henry Harrison athi na chungchanga Crosby fakna thu ati chuaka chutiang chuan thu le hlalama career chu a intanta ani ahlaphua te hi The Saturday Evening Post Clinton Signal Fireman Journal le Saturday Emporium a te ti chu ani fo thina ale khabu masaber a blind girl ti le a poem dang te chu institution afui nuwa April sangkhajaria somli pali khan tlangzar ania chuta chuan sam bungli changriat be chana ahlaphua An Evening Hymn ti po atel chu alati chu masak ber ani thu ama Crosby hian asoyani kumsang khajare somnga pathum khan Monterey a poem dang tetlang zar ania chunga ta chuan Mexican America war chungchanga asoina hla te po atela alathu mangin Ireland rama tram tlak awanga ril tram na na satak tuar tu tatana tan pui turin US sarkar angin sakbok kumsang khajakwa pathuma autobiography Will Clerklon ana a edita chuan khati lai khan lungai na le mang an na men lo hnuaya kan ti asoyani kumsang khajare somnga pathum khan Crosby laphua The Blind Orphan Girl ti chu Caroline M. Sherry khabu The History of the Blind Vocalist a tel ania ale khabu pathum na Arch of Columbia's Flower ti hi kumsang khajare somnga pariat khan Blind Institution atanga aban nuwa pasal anei livel khan ti chua ania chuta chuan thon thu toy te pali le
ลาสมทุมเซตอมบกอันนี้ Fanny Crosby เฮียน Stephen Foster ละลูกโลทินนะอัตงินพูรนะอันนี้จูวางิน George F. Root อันเนจวน secular ลาเล parlor ลาสมรุกเวลอันเซียกะคุมสังขจริยสมงาปนิเลสังขจริยสมงาเลปลีอินการคาน Crosby เฮียน George F. Root ตานแคนเตตาปทุมซีงา libretto opera อาเซียกะอามัสซาเบร์จู The Flower Queen อันนี้จูอเมริกันมีปะขัดิน secular กันตาอาเซียมาสักเบอร์ที่ยาอสอยอันนี้ทีนันนี่ติน Crosby เฮียน politics ลำหอยลาอาเซียกะจูเม็กซิกันอเมริกันวาร์เลอเมริกันซิวิลวาระอินโดนัเลียนทำตักเตจงจางอันนี้อเมริกันซิวิลวาร์ไลคานเอดิทบลัมฮอฟริชอยดานชวน Fanny Crosby เฮียนรำมังไงนะลาลำversin apua chu chuan latam tak aron rin chua belzela athen chu thrang lam hoite lusun na lam hlate then khat chu sipai lam hlate ma se ala thu te chuan in do hun la ya thil thleng chung chang tele in fui phur na lam hoite akeng tela tin union thil tum thop na hla tam tak azia ka chung zinga chuan Dixie for the Union 1861 sangkhazaria somruk pakhat ti po atel ani kum sangkhazaria somli le pathum ni puilai khan Crosby hian Alexander Van Alsten Jr. amu a athian ta chuan ventia an ko thin ani middle ve tho ani a NYIB a ain ziak lut ve bok chuta chuan Crosby nen pangai taka in mel riat ania achang chuan Crosby class zirlai ani ve bok thin ani kum sangkhazaria somnga panga tangkhan NYIB a kum ni chung zirtir tu na athoka heti hun chung hian anin ngai zong chotanin in nei tumin anin huala heiwang hian Mars ninga sangkhazariat somnga le pariata Maspeth New York a anin nei nahma nithum la oma NYIB atang hian achol angai ta ani anin nei nu chuan Van Alsten tinu pa chu New York State athing tlang khua Maspeth a in te takte a an khosa a chu khua a chuan mi zani vel an chenga tuna chuan thingtlang ani to lo Crosby hi kumzabi som paruk na a American lathiang lim ziak tu zinga chuan a lo tling bera a career top lama phe chuan hla hi sangkwa vel jet aziakin aphua manani antia Crosby hian ahlamangin mi makta duai tel Krista a hruailu atuma ahla azia piangin mi te Krista hne na hruai thleng turin tong taina anei thin ani ahla manga chandam nia soite chu uluk takin aziak chuak thin ani Crosby hla te hi alar hlom hle a achan chu sa khothil ton ril ru khoi lam testimony tele ko tum nei thatak takte an ni hloma tin ring tu tele Krista inkara inzom na thu te ani hlom awangin ahlama salam angin mi te sual na war takin asoi chuak to lo ani ahla te hi publisher le publishing company langsar tak ten unpublished thina William B. Bradbury chuan ahla te hi ale khabu golden censor sangkhazaria somruk pali a achu a chu Sunday school hlabu ni in copy makta duai thumlai an thala kum engemaw zat chung chu Crosby hian Harbor Main tan kar khata hla pathum phua thin turin contract aziaka corporation nei tu Bradbury thi nuwa Bigelow and Main company hi din ani company hian Sunday school thuchwa naman turin Crosby nen atangin la sanga le zakwa lai an leya chungzinga sang ni vel zet chu unpublished ani kum sangkhazaria somre le pakwa thlengkhan Crosby hian Bradbury le Bigelow and Main publishing house hi inzom khom tatana him sang ni le zanga chuang aziak man hial mai thei ani Crosby hian secular poem sangkhat chuang aphua hlabu pali ati chuak to boka chuba ka autobiography shallo berpani anei boka Christian chan chua na thokin a in pe a van tlang ma a thu asoi thin awangin hriat lo tak ani Fanny Crosby hi hlapu awang hian hriat lo ber ta zinga mi ani mai theya chuti chung chuan chan chua na hna thok tu anga mi tengai adu ber ani
Fanny Crosby latam takhi city missiona a enroll na atanga lo chuak ania chungzinga chuan More Like Jesus 1867 Pass Me Not O Gentle Savior Sangkhazaria somrukle pariat le Rescue the Perishing Sangkhazaria somrukle pakua tepo antela tin kum Sangkhazaria somruk pakua July kha thlengkha Fanny Crosby chu interdenominational New York City mentionin an buasai inkhom na kartin voi khattal atel ve thina tlangwal pakhat phei chu a testimony puan chuana atangin apiang thar ta hialani Fanny Crosby hi tharuk chungzet adam lo nuwa February ni som pani sangkhajakwa som panga khan Bridgeport a Thisenzam atari khang wangle thuak Thisenzam chat awangin athi a kumsom kwa palimi ani Bridgeport City a Mountain Grove Cemetery a anule achung te dang kianga phum ani a aladam mek achung te chuan athi ma a angin thlan lung te takte andina chuta chuan hetiang hian a inziaka anti Fanny ati thei angchu alenta Fanny J Crosby ti in a thlan lunga anziak ani kum sangkhajakwa somni le panga March thla khan United States pumpuya ko thran sang thum velin Fanny Crosby Day hi apian kum za panga na hriat rengna an manga athi nu kum sangkhajakwa somsari panga khan Gospel Music Hall of Fame zialu ania Queen of Gospel Songwriter ti hiala hriatlar anita ani ole Fanny Crosby chanchin kan theiang tokin karonda chuak ania ngai thak nom inti po ka beiseya kan soitong khan nau pangte tharuk milek ani atanga apai na athi san kumriat mi ani in hilphua tan ania tin nau pangte ni tangin mitadela kumthum ani in Dr. Ten an beidon thu an thrila amit adel kum khwa to angti an soya amairo chu ani chuan he khovela hian mitdela kalo om hi kavalom em ti in asoi thungani lalpa afakani a ang khan pathian ro puizia atar chuaka pathian afak ani chuti lai chuan a hlaphua pakhat karonda kha kan ria anga oisu min kalpel su ti kha amit adela lali suwa local ta se muthei lo tura in ngai naril ru aneya khovela amu chak ber imit hi lo mengtala enge imu chak ber anti khan lali suwa mel ka mu chak atiani chowang chuan Fanny Crosby ang hi kan ni angaya lali suwa mel kan mu chak theu hi kadua nangle ke hian he khovela hian hlimna tur kan hlimrei don lo kan dam chung hi arei lo chumrei lo te alo langa ral le mai ang hian ya khovel hausak na taro puina te kan mel that na te kan moi na te kan ro thil te engkim hi ala chuai fek dona ala chevek dona mishing po min la phum dona ni tin ke ni po nau pangte tanga moi taka chuak kan ni lai khan kan lo upa a kan vun te lo chuara engma lawa kan chang thin chowang chuan he khovel in thak danglam thea hian in ngat lo ila chatuana danglam ngai lo lali suwa hian in nga na chang I hrev fekang u he Fanny Crosby chanchin karonda hi itan malsomna lo ningei ro se ti kha ka saidua tin ani chuan lali suwa kha muthei lo alokal kha amulawang akal pelang ti hlawlu tu khan o isu min kalpel su ti hla an phuata ani kha aro puile mai chowang chuan imit lo mengtala enge mu chak ber anti a ta chuan anin asoi chu dali suwa mel ka mu chak ati kha kan threng don nia ole ka YouTube ka video randa te min lo lut sak thina min lo thlir sak thina in zawai chunga lom thu ka soya ka channel min la subscribe lawin omani chon khongai takin min lo subscribe ula tin like te bell te kha min lo me sak ula comment po athei thein min lo pethin don nia in zawai chunga lom thu ka soya lalpan malsom vek chewro se
danglam ngai lo lali suwa hian in ngat vekang u ti kha ka som chewani ka lo me